wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Jarir wa an Jarir al-Bajali, saking Sayyidina Jarir al-Bajali, radhiyallahu anhu, muka-muka paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Jarir al-Bajali. Qala dawu sapa Sayyidina Jarir, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un min kulli muslimin yugimu bainal musyrikin. Rawahu thalatha. Tapi hadis ini kediki mansukh, rubah bareng hadis setelah hadis nikah. Ana utawi ingsun iku bariun, lepas atau bebas, min kulli muslimin, bebas saking saben-saben wong Islam, yuqimu kang mukim, yuqimu kang mukim sapa si kulli muslimin, mukim bainal musyrikina, ing dalem antarane wong kang padha musyrik kabeh. Rawahu, nyeritaken ing hadits sapa as-salasatu imam telu, wa isnaduhu utawi sanate hadits iku sahihun, sahih, wa rajjahalan ngarajih sapa al-Bukhari, Imam Bukhari, irsalahu ing mursali iki hadis. Dari Sayyidina Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabu, ana bariun min kulli muslimin yugimu bainal musyrikin. Aku tidak akan bertanggung jawab, lepas, angkat tangan, min kulli muslimin, dari setiap orang yang muslim, yuqimu, yang dia tadi itu bermukim, bainal musyrikin, di antara orang-orang yang musyrik. Engkau lepas, tak tanggung jawab, bebas dari setiap orang Islam, seorang Islam gelak bermukim atau bertempat, berdomisili bainal musyrikina, odik di antara orang-orang yang musyrik dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis nikah sahih, sanad sahih, riwayat bering Imam Telok. Nah, hadis nikah adalah dalil ala wujubil hijrah min diyaril musyrikin. Engki panika wajib hukuma berpindah atau hijrah, berpindah dari satu tempat, sehingga di mana tempat nikah adalah tempat orang musyrik. Aneka adalah madhab jumhurul ulama, hadis dari Sayyidina Jarir al-Bajali nikah. Sepakat para ulama bahwa hukum orang se odi ning tengah-tengah orang musyrik, di antara orang-orang se musyrik, lalu kemudian orang nikah mek kita gelem ngale dari tempat nikah, hukum haram. Tapi dikibelin oleh hadis nikah mansukh, rubah. Nah, apa? Orang nikah mak wajib berpindah dari satu tempat, sehingga di tempat kak dinto ikuasain ban orang-orang si musyrik, orang-orang si tak nyembah dekat Allah Subhanahu wa taala. Kebetiraki orang nikah bakal norok patuh, minimal orang nikah walaupun tak nyembah dek pangeran, minimal orang nikah abareng sing nikah dalam aten bakal lagi
berderasa atos di dalam hati. Karena kud sekut ajling orang kafir ini bisa sama atos ke hati. Sebaliknya kud sekut ajling orang sesoleh bisa ngelemesaki ke hati si atos. Kud sekut ajling da orang kafir, da orang musyrik aneka tumitul qulub bisa matiin hati. Kud sekut ajling da orang sesoleh tuhil qulub bisa mau di hati. Bahaya orang yang mengidolakan orang-orang kafir ini bahaya. Nah, makanya neng hadis neka wajib hukuma orang ahijrah ngale dari kenangan seneng kenangan neka banyak orang kafir. Saumpama ke sambian selamat aja ke iman kuat, aja ke Islam ki kuat. Anan sambian. Kebayanan sampean selamat. Komboya sampean. Apa yang mungkin kuat? Tekan, beda tekanan terus. Karena mau orang kafir nikah, mau kare kadung. Cek pun lebih nasa ning Al-Quran walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apapun cara daripada orang-orang kafir untuk menekan kaum muslimin sampai tujuannya berpindah agama. Berbeda agama. Dari masa kira sampean ini kan ninggal agama nah. Mereka ngebeteraki sarah mun beda orang odik ning tengah-tengah orang kafir. Maka wajib hukuma berpindah tempat dari tempat nikah. Karena tempat ini kepengaruh. Tari mau tak berjanji sampean. Imam Syafi'i nyaman tibi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari Tisah Syafi'. Tisah pun jadi sebuah panggilan dari seorang yang besar Imam Syafi'i. Imam Nawawi dari kota Nawah. Banyak dari bagian ulama ini saya terkenal kelaban di sana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Jailan. Bedah ya keraton Jilan. Bini Al-Jailani Al-Jilani. Mirip Al-Jailani. Jadi tempatnya kejugan pengaruh sarah. Saumpamah beda kiai apidatu panggil bi protokol. Ceramah agama yang berikutnya akan disampaikan oleh Kiai Abdullah dari kota Tretes. Dari mana kira-kira? Kan orang Mekker. Oh Kiai di menemui Kiai aja. Muslimat ngonceng bunyai. Ceramah agama yang berikutnya akan disampaikan oleh Bunyai Asirihi dari Tretes. Udah orang kira-kira. Pas orang nur minor wasa umpama. Lah kan bayang dari di sana aja Grimason. Dari Tretes karena ya wajar orang dia curiga karena di sana apa mayoritas kata jeria. Engki sampean kuat ajeling, anan sampean. Tak kuat. Tak meli ya kira-kira. Mau sombong mau beli sejiana. Jadi sampean ngarane ndek orang sing ngelakone coba nika, iya lo kelaban panggilan coba tak masalah. Tahu sa eset pelesetaki tak usah, male orang je tahu je bahwa orang si kelakuan kata jeria coba panggilan pun coba sampai je senuk. Olok senuk tak apa. Male kesana orang nika bahwa perbuatan saya kata jeria pancet bisa matodus ka orang. Tahu saya top. Mun manggil tau sa emar samara kita usah olok lunte olok senu tepak viral lunte aja dia nyari nomor mau tanya temu kina olok lunte tak apa-apa lu jangan tak oleh malah orang dia tahu je bahwa perbuatan orang saya menjual diri nih lunte nih je bahwa pacet mencemarkan nama baik di sana tercemar keluarganya tercemar
Ada si bangga akan calon tiala akan senuk aja. Target tah mun sampean mampu, sekira bisa atau obat orang dia. Hak asasi manusia lah asasi manusia malolo. Jareng manusia saja lah, neng disa tak ingat manusia. Di mana benar manusia jual? Anggi mau nembi. Kasanya ada peri kemanusiaan justru per kebinatangan saya. Surat tungkang bejer, surat tungkang bejer. Masuk manusia kada jadi. Aneka oleh sampean memanggil orang sopaja orang neka aroma saaben hina sehingga aben beda todus semula todus diki ambu tak lako kada jiria sini kada bene taubih bene dalam rangka orang dia male tambah adat ti enten sopaja orang ngurua tako se andi kelakuan persis kada neka tako panggil sepada panggilan ngak neka. Nah bene aroma sahabat lebih persen enten supaya orang lain takut saya berbuat lunti nikah. Nah nikah nabah hadis saya nerangaki wajib hijrah berpindah dari tempat saya banyak orang kafir bahaya. Mungkin sebelum sampean ngebe bungkoh, sebelum sampean abangun compok, sebelum sampean melek tanah untuk sampean abangun congok kada daerah ini kada remah. Aljar qabla dar, aljar qabla dar. Congok tetang ke negeri sereng kada sebelum sampai na bangun nikah. Oh penduduk ahli solat berjamaah, penduduk banyak syafal Al-Quran, oh penduduk ahli silaturahmi, loman sedekah. Bangun compok ikasapon, insyaallah aman sampai ningkel anan, sampai ningkel keluarga nalako aman. Nah, pas audit ning situng daerah saya mayoritas celoper sambama. Mayoritas tak gena kalau aku nak empon macam-macam. Benar aku meru. Bina nak baheno lambah. Bina kun karom bina aja masih kuring. Sabine kuring dia mari. Kutu nyari tempat si aman. Aljar qabla dar. Sebelum sampai mulai compok perumahan apa congok. Karena sangat pengaruh kondisi ning tempat nih sangat pengaruh. Nah, nikah hadis tentang wajib hijrah untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan iman dan Islam nikah wajiblah Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga hijrah kok. Hijrah. Kanjeng Nabi nikah hijrah. Cuma hijrah sepaling hebat yang kini hijrah dari maksiat menuju dekat taat. Nikah hakikat daripada hijrah. Hijrah nikah berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Si asal pemabuk hijrah mungkin banyak neng internet beda minggir hijrah beda nikah. Saya dari Malang nggak salah Habib Fahmi Andi jaminya mana minggir hijrah beda ngapa macam-macam punan. Saya sekira menampung orang-orang setro dermatro ambu dari tusret atau carana tero aba-aba jeng tero maca Quran ro tak tahu dah mas apa sing ngajar engko. Akhirnya beri tempat iki beneka untuk hijrah minggir hijrah napa banyak neng komunitas-komunitas sing nikah menampung orang-orang se tero atau betul tero hijrah tero dadi orang se sae. Nah semua lanceng keterangan saya nikah. Hadis berikutnya sejelas nikah hadis nikah dirubah bereng hadis saya dibabak nikah. Berarti hadis nikah ampun mansukh, hadis nikah ampun dirubah bahwa hukum salah hijrah nikah hukum wajib tapi mansukh rubah bereng hadis berikutnya nikah. Nah insyaallah laku nah ngeterakin yang sepuh periksa. Nah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد مات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا عيون واقض عنا ربنا كل الديون من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله حمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه أبو بكر بن سالم وخالد بن سالم قطب الربان وقسم الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي ومزن الدين المالي بر والمالي في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعالي بن عبد الرهبارس قطب شوط البلاد الحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن الهبشي قطب الملك الحبيب الهبشي وأوصل مفرم والباقي المقدم ثاني عبد الرحمن السكا أولاد والمخضر وإخوانه ثم إلى حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى روح يا الحبيب عبد القادر محمد جيد والحبيب علم محمد بن حبيب بن عباس الملكي والحبيب إبراهيم بن سمد وأصول مفرم والحبيب مملك كويتان والحبيب أبو بكر قرشي والحبيب عبد الله بن والحبيب جعفر بن شيخ السكا والعبد القادر بن سمد والحبيب علي بن سكا والحبيب عبد الله بن عبد القادر محمد بن بقول بن هادي بن بكر بن سالم وحبيب عمر وحبيب عمر بن محمد بن سلمة بن حفيظ وحبيب محمد بن سلمة بن حفيظ وحبيب مشهور بن محمد بن سلمة بن حفيظ ووصل مفرم حبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب أسماء بن سلمة الشاطري ووصول مفرم ثم إلى روح الحبيب هادي والحبيب هادي الهدرباني والحبيب محمد الهدرباني والحبيب صالح مسلم تانغو ثم إلى رقي جاسم مسلم زوجتي هاشم رافي وزوجتي ووصولهما وفرهما ثم إلى رسل هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وتمنع أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعلي من بركاته وأسرار وأنوار وأنوار وعلم وفاتح في الدنيا والدنيا والآخرة لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا آخر الغافرين وارزقنا فإنك آخر رازق واهدنا ونجنا من الظالمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.